niba umugabo yatangiye gukunda cyane ukabona ko umugabo yiteguriye kuba yatanga ikamba rye ry'ubwami kugira ngo umugore amusome ku itama, uwo mugabo uzamushenjagura umutima. Numara kumushenjagurira umutima, uwo mugabo azubaka ubwami, azakoresha ku kababaro yatewe n'umugore, hanyuma nanone iryo vu aryubakishemo ubwami bw'abami. Amarangamutima hava akagera atuma umugabo yoroha mu mutima. Gusa kugambanirwa bivuye kwayo marangamutima bituma uwo mugabo aba umugabo utyaye cyane. Umugabo iyo arimo akundwa cyane nawe yagiye mu rukundo atangira kuberaho abandi, ariko uyu mugabo iyo atawe atangira kuba yabaho nkawe nk'umugabo. Icyo ni nacyo gihe akora ibintu by'abagabo. Urukundo rw'umugore ku mugabo abantu benshi bararukunda, ariko nanone ntabwo ari ikintu cyiza, kubera ko biragenda bikazirikira umugabo ahantu hamwe, umugabo akabaho ibyishimo bitarangira, kandi ibyishimo ntabwo byubaka ubwami. Gusa gushenjagurwa umutima ku mugabo, ibyo bituma umugabo ajya mu ntambara y'iterambere. Ibyo bituma umugabo yubaka icyerekezo cyiwe, agatangira kurwana ingamba z'iterambere, kubera ko buri nkovu aba yaratewe n'urukundo. Iyo nkovu iba intwaro iri buze ko yamufasha kuba yakiga isomo rikomeye cyane. Buri uko umugabo agambaniwe n'umugore cyangwa se n'umukobwa yakundaga, icyo gihe bita bitera imbuto yo gutera imbere muri we. Umugabo rero washenjaguwe umutima, uwo mugabo aba ari mubi cyane, kuko ntabwo aba agitinya uruhombo, kubera ko aba yaramaze kuba yahomba nyine. Amarira yiwe aragenda kuma, agasigara nta wundi ashobora kuba yaririra uretse we ku giti cye. Guceceka, kwirinda urusaku biragenda bikubaka strategy indani muri we. Ibikomere yatewe n'inkundo biragenda bikaba ikarita iri buze kuba yamuyobora. Ujye wibuka neza ko ubwami ntabwo bwubakwa n'abagabo bahaze, ubwami bwubakwa n'abagabo bacitse ku icumu. Iyo umugabo rero acitse ku icumu, agaruka nk'ari konka, agaruka aje gufata, kubera ko ntacyo abatinya, ntacyo guhomba gihari. Aba ashaka gutegeka igihugu n'abantu bigeze kumwirengagiza. Ibi biganiro nta hantu uzabikora uretse